Pa malo atu le soifua i le amatanga le nei mai aso i se whapoponga fo i o tala mai Australia a le radio Samoa. O sui ato a lima o lo te toe o le Bali 9 po i la toe to iwa na whai malanga i Bali ma tau ma whai e au mai whaana nai le walu tesi ma le tolu kilo o fuala au whasaina mai Bali i Australia i le rua awhi ma le lima wa toe tūwai uma mai nei i Australia i le mai o se temi umi na whale pui pui ai i Indonesia. Sa veo se tasi o mata upu na tuturi roa le toa tele le mata upu le nei le temi na tupu ai le rua awhi ma le lima wha maoni ai mōri anga ori e toa rua sa taita ia re vaenga toa iwa lea o Andrew Chan Mamayo Ran Sukumaran lena whao o iere wha saranga oti le rua awhi se furu lima. O le isi o Tan Duk Nguyen na mariu le wharepui pui na ora kānesa ma le tamaita e toa tasi o Renee Lawrence na wha sa loto matoe wha afoi mai au stadia le rua awhi se furu walu e te toa e aile toa lima lea o alii uma sa turi wha saranga le wharepui pui. O le whai unga soro atoa ma le anga wa i le palola, pei tai o se matienga na whaia wa le presidente fōwa iei nei o Indonesia o Prabowo Subianto, wa mafuai na wha saulo toina uma le toa lima lea, Matthew Norman, Martin Stevens, Scott Rush, Michael Sugaji, Masi Yen, i le mai au le se furu iwa tausanga i le wharepui pui, mai sa rātou pepa o whaamtaranga, mo whaamatu mai ei le au whaasararau, o tā wairo rātou fia o maua se māpusanga ina o toi tūwai mai i Australia. Pairo fwoi fia o pānami o Australia o Albanese, i le tūranga o yeira marienga i lea mata upu ma whafta iai, le anga alofo le president fo Indonesia, ai mai se minister o vai pafo Australia masui o le malo, sa whinau mo le toa lima lea, o toi whaasa o le to mai. Pa mai Albanese, o mata upu whapea e atangi ai le malo si o sootanga, i upu whai o malo ma le wha alo alo, i le wao Indonesia ma Australia. O se tamaita i a tolu sa furu tausanga, le tangata rona lua lea ua mau le soifua, i le whaalu lawe na ture e mai le whai unga le vai aso e le tu i matu o le stete o New South Wales. Po le afo le tolu lea wauru le sto na ina te nei, na feto a iaisa ta avale mani wila i lungo le ala tele o Long Swamp Road i Armidale, ma feto a iaile ta avale lea ma se la au. O se tasi le au te wila e ono sfuta usanga le matua, na maliwa i lava i lea no fuanga, ma lo tāria le wha maoninga o sia tangata. O isi te wila e to tolu e au fiai ma se tamata lavou ma isi tangata matua e to lua, tolu iwa ma le 5 sulfitu te usanga, na ave uma i le whanamai mo tong fitinga. O le ave ta avale, na o fia e le tumaita i le tolu sulta usanga, pa mai sa o mia i te tonu o le ta avale, ma tau mo whai e ngā nwenga i lawe i ane ai. Na ave le whanamai, ai whai loa mai na maliu lawa i le asona nafi, ma lo whataria se whai unga mai le corona, i le mata upo a whaua uai pea, su e ngā leo. O te talaina le vasa nei le o ngā tatono me le pone, se vaenga fō o whale o wha ngana, mō tangata mautotongi, mō se teimi wha umi ia e maise, o le saunga le mumo i lātou o le a wha o ngā ina ia no fuanga. O le fuafuanga le malo o wha ingoa built to rent, le o wha tati ai lea fuafuanga, o whausi ai whale fō e mautotongi ei tangata. Sauno le Minister o Whale o Claire O'Neill, o loo tauna i le whainga malo i le tuina atu i tangata Australia, o nisi awa noa i tūranga tau mautotongi po rental options, e peona pāsia talua i nei le pālemene, pe so soani o le a ofo i nei lalo lea Paul Kalame. I lalo lao lea fuafuanga fōu e tauai e lātou e whafoina ia Whale, o na ofo atu lisi e ta i 5 tausanga i tangata mautotongi, ma ofo ina fo i se tau wha mama venga mo i lātou 82 pe maua. E mai o le whainga fōu leo o whaataitai i le whainga o loo whaatino i American Britannia, ma o le asururu le vasa nei o fōfua e whaalawilo ai le whainga malo, se li poti e whaatatau i lana tala whaatatau o le tupe, ma o loo whaatantaria fōi e le to tele. I se li poti la tamai le suenga e whaatatau le tino maliwa le tamaitai na maua i se tonga vao e lata le malaiwa le leisini e peo na avenatu i tala fōu le vasa tanuai, wa whaelo mai wa whao ngā nei e leo ata mai le CCTV e pesosoani le saidinga o nisi whaamtaranga i le mata upu. O le tino maliu o Shio Jun Sally Lee, tolu tausanga, na maua le tonga vau i botni le soibo le masina nei, a na liputi o lo tausa i dia le masina taluai. E le mai loa po o feo yeilo na to'olua o Jai Bao Rex Chan, tolu tausanga, lo o wha wawai le sore su e ngā leo.
E se ta vale lo maua yata ma CCTV na nga yana le fai tu na maua tu e le tino mariu, mai te tonu leo o le ta vale tonu lea na ave nane le tamaitai i le no fuanga na maua yai. E leo le stalaina le ta vale i le ua mariu po lo na tōrua, mai masalumia yei maseisi tangata o lo o au fia i le mata upu. O le ta vale le tuainga le Toyota Avensis, ma wa wha matu mai e leo ata pe ono mawai nisi wha matalanga e tusa o lea mata upu. O Queen Acre, wa wha mawina sana no whai leo ngane i lea, mai le o iloa la po soifua pel ta maloa, au wha awau pia sa i ringa leo. O ia o seli a sia. Ma le talamuni muli, e to o whātanga ta Australia o lo ili whare mai i fiti, i le temi nei, ma wali putia masalomia wa wha o nā mea inu po le awa malo si sa tau mawhaina. Pai mai li poti ma le soifua malo loi nei fiti, o i la tōlo o a awhia o ni malo, po tūlisi sa u mau le Warwick Resort i fiti, ai na whaalongoina le le atoa le malo si le mai o le inu mia o ni mea inu, mai le resort lama lea i le awa ule le stona ai na tia nei. Pai noe le ABC e talitunuina, o le toa whao i la tau ia mai Australia, e toa fitu a toa tūlisi o lo o a awhia le mta upu, ma whaia ne iei tōng fitinga. O whautua i nai fo i le malo Australia tangata malanga i fiti, ia whae tete i tūlanga o mea inu, i le mai a mai o le nei whaalawe. Whai mai isi li poti o le toa whale o tūrisi Australia, o tamai tai uma mai le spulu walu le 5 tau sanga le mātutua, ma wata ua i li poti o lo tinga ina i le wharamai i singa toka, ma lau toka, a wa wha solo manuia nisi. Tala ia le radio Samoa mo le amatanga o le nei vai aso. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu, a wale suia le ngila ua ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, radio Samoa, bevela a.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Isilia mal se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si anturu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pepe o Kirisimasi i o vatu maratolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangata le aso lua se furu o Tesema. O le a whaire se i le aso lavarana ili se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga i lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota e mai le ofisa i le lua ono rua tasi 5 iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausanga fau. Mai le poulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Ti mana malana tautua matavela i le atunu. E lefe siringia le au nanga whaamalia loto angalu mare mana male au whainga ruenga loto fesoa soani. Tausafia toe mata ata. E te tari tonu lava pe a e susumai. Wha tausau ta'vale i so si tu a inga o ta'vale. E matua e mahofa ma e foi lau a inga male fia i le lau fafonga fia o lana au whainga ruenga. Fesili mai ona e tali tonu rea. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu. Ti mana o le tali lava o le I'm here without you, baby. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa, kasi 5 iwa kolu amo.
O te fifia e toi whatalofa mo wholofa i a te oe, le atu nuk pele Samoa i le nei fo i au wauli o le asunga fua ua tātu wauli mai. O le aso se fulumba le ono o le masina o te sema. Lua fe lua se fulumba le wha. Ina ua se fulumba le 5 minute o le o te aile tu lai wha. E whai amba wha manatu ia te oe le taimi o te tupo i nei mea ma le aso. Ia e loa lau mea ngai whai. Tawa lunga tuai ma tātu telefou e le ngangana a Samoa pe ona tāpena mai ai ia le Mr. Maitai a Miss Pomare mai Australia ia whapena fo le au nanga mo le tutua a le to wha ia whonga mua o le mai maunga ia po le whatalinga fo ia Sir Manu Francis Ioane after ina au nanga mo na tutua Isa ini banosi ia ua fo ile asua tai au tre fo i mai fa wau le unanga wa le tapua inga le tunu. Patalofa ia te oe le nei aso ma fa filo i foi pe da mai le tai au le nga e o Faiva ia o le fo o tatu se mai ile nga ifo Faiva Samoa ina ua anga le leile tu o ma fa malu i ma fa pena fo i on tai loutou soifua i le wheta loloa i lunga o ala tele o whale whainga luenga o tutonu o ofisa ia whapena fōi ia le vai aso mulmuli moa o onga le whanau ia malau ngā tongi fōi sa whenga iai i le lava i aso ia male nei fōi vai aso alole langi mamai le whaafonga tāpua i le tunu tā lolo fōi upu whaatulou le tāwhitolu le tātou vānu nofo, pa ia mamamalu whaale malo, pa ia fwoi mamamalu whaale anganu, ia ai matua le tu, mamau lunga se vi inga le atua, e mamori ana au auna, i whata whaitau langa e fia, le au whai ngā ruenga, o whawhale le malu, ia matase le ngā ruenga, o le tau waswas wino le puvai o le ola whatalofa ia te oe, ma le whalitua, ia ele ngata i lea. Ia o ta mama tina mātutua ua malo malo pensione. Ia whatalo whatu ele mwhailama fo ina whaangaloina o tau. Ia o tau Faiva lo filimba. O Faiva pa ia ma Faiva ma mana. O le ainga salevi ua malo mai. Manu malo. Ia ele mwhailama. O lo o whaunga ina pea o tau. Ia vea ma pou tu toa. O le ngā luenga le tua e tua atu e ili whaiwhi au fau malona whale tua e fau le ngā luenga fau i le tausinga o lana e kale sia. Ia e ape nao na tau wāfoi tau au tiltilo ia au o mameo ki a kongo mo ti a polo. Au ki whara virafi i le ngā luenga a le tua e mamana. I mai e sisi o tau. Atalofa fo i le nei awa uli i le tōtele o le tātou o tunu o sa malanga mau mai i Samoa. Ia Australia o isi e tunu o le larulangi. Asi e singa fo i awa o le teimi le nei o le tausanga. Ia e whapena. O na whiasi sia i ai ma wheta loloa i le tunu e asi ainga, wo me masani o whanau, ia, whapena foi, o na sisi mai nisi o na ole sailinga a waifofo, i ngā sengase o le tino, ia pulsi o tō whanga, ia, ai, o nisi fo, ia oro malanga mai, o aso whanau, ia, whapena foi, o peau whamawai o le tuu o le malo, ma le sui o le fono, ia, lofa tele atu masuatu vai malu ma fa mawhanwhananga fo i ma wha misenga. Ia pe awhai o le tūlanga le na o lena malanga mai ai. Ai lau whata lofa wha pitoa lava i le deitai au. Ona o le fia o lo loto. Ina oa o asisi atu. Ia ma moa se mātou whilo inga. O tō ina nei. O tō ina o le mātou ainga. Ion. O tō ino le mātou ainga i le mātou nuu i a sau. O le awhionga i a masoe tā uli a Iosefa. Ia whapena fo i ma le awhionga i a tui mawalunga Iosefa.
o le auso to ina nei le sa o asia tu ye ma tu fe lo I fo le detail e se te mi ona tu watu le ilunga o ata e tu sai au lau ke ku le ia mo la sitseni na si mai ona le fa mo o le fa ipoiponga stasi o le fa nau ai fa longo ai o le ata tu te tapisa ile mata upu o le fina wina o le sitseni New Zealand o tangata Samoa sa soifua I le afe se lau luos ful ma le fa ia ma le afe se lau fast ful ma le valu po le afe se lau fast ful ma le iva ile aso mua Januari io ia le rawa uma le fa ipoiponga ai ono sa ia wala e te teimi o le visa la ia ai o te whaafta ia tu le whanau wa vefo il malne ia wanoa e re ngata ua toi whailoa e toi I leo so ia waisingano ia whapena fo I lo tua fine ia Aerolini ia male tua fine ia Fortino ia mai se fo ile tinao le ainga peo na malanga mamau mai tui maunga tui mawalunga Josefa male whaletua mai Samoa o tō ina nei e ausu ia ese mea na whanna wai sa sui fua mai ia tui mawalunga Josefa I le si poi vaenga le ainga I ngā uta vai ia mangatai vai ia I palauri ia o le to ina matua ia mose ta uli ia Josefa ia na soifua lava ia ma soifua ni tono le tatu nuu ia sau nono winga la o tatou o asau ma le afio anga o fale alidi tangata mua ia pe ona iai ia le tausieli I o fui maona o tupua I le vai asuna sa I mawai antu nei ina ua u whatalano ina fo I male a fionga ele tumai ta I hatama sai lau po le fionga fo I apuni puao ta faonga tupua ia oulu wa I sitseni matangata ne wala tu mua e ale mea lofo le kirisimasi ma o se tala fia le na o se tala whaanga e tia I le loto wana o le tātou whinaunga le na whai nei sa li lua pe o le tala fo le masad na whai e le tapau o le ala taua sa tū I whangalilo le fina ngalo le tapau o le ala taua pe tua madia ala lea it is for real ala lea o tātou tua I manu whaftai le tua whaftai fo I le whanau I le loto te tele loto matala oloa tuu whatasi documents ia pepa whanau pepa whai poipo o lau tusi whalau pu e matama iata tuu whatasi marsele oi le paulana mele leo te whatue nei vaisingano Aerolini ma Fortino o le o avele account te avele si bank account a sisi o tau e ave o e te refund mai ai ia le tupe lea na lodge ai le application ia vava ai la ia le ngā manuia. Ladies and gentlemen, it is truly and remarkable, overwhelmingly pleased and satisfying to know that this Citizenship Act for Samoans is for real. It is. E o manria, te tango atu u mai whapendei, ma tilo iai, o mātou no nofo whatasi moto ina nei vai atu o lata ulangi mamamano. Ia whapena fo I le tinao le ainga. Ia, malo le on sai. Whapena fo I la isi ta ba ma isi tinao le tātou o tunu. Ala le whikambia I se lalo ki ngai o fo o wakula o vanga. Se oi ave loma kua I o le official komisinga o New Zealand. E whakalangoa le komisinga po le whinga le melea. Hawa kusio kinga, mama, si sui te popole, vave ale whinga o e la tōia. But do it. I will know why. Yoe. My will have no if I tino ai, ia le wha moilea. What a truly a gift, a Christmas gift. Mo enough. A Christmas gift. O se wha mrianga morikilisi masi e le toi wha angaloina.
mo le soifuanga atona pa wala la utala le te taloi ia umi ma faafua loa le soifua i latou nei ina ia umi e foʻi na talitali na ia latou pensione ma latou super ana ua ta i le lumanaʻi ia tausi faalelei maua lo latou malosi faatalanoa afai e nisi ua galogalo mea faatalanoa. That is the best exercise ever for dementia or forgetting things. The exercise is to talk to our people and parents. Fa'atalanoa, fangu ai o lātou langona, that they can give you some memories, some beautiful memories. Ma mea lātou te mana tua le te mili nei. Awa nei tu ufo nea la fua i ai. Awa e atili o na ngalo mea i o lātou mawhau. Ai whatalanoa te miu ma, mea sa whai aso e le kiki. Mango ai lenga e whawhai ia mai o. Ar so whangua fo e sisinga e sola ai. Fiang ka makinga, ka pinginga, fo lele, pia au koupele mapu ma. Oe le ngor ko inga fo lele sa kuaronga whale o. E kai alua e whangoka i aso uma ai sa uma kwa ululi pa o pese. Pese ka fola. Ia tele o mea mana nai e whesirisiri ai le tau ina. Fiangi au kenge sa whai o Ramosa au kenge o le au so whangi. Po kenge o le au alu morangu. Sorry. Ya va kunga fa mai e ainga a ko re ngu e o ai kenge ngu kenge fo le ainga e sanga e si kenge le ai o le ngu wa e ainga o muganga alo so so kenge ko nga ka inga le inge ya fu ma nga fa le lim you know, something like that. It causes, you know, the mind to invent and also to explore things in the past that could help them remember things. Ia matou talanoa ma whasoa. Inga whoro toa. Inga wharengo ko inga whore le renga usu ia pai mo la whai a whangau mo i kōrai. Le usu ngā ko kemi ai ku whangau mo i kōremi. Rena, awa a tātou talanoa nei e whaata le to ina mo le ora matua e maila i le whangu mai o le ngona. O i fo o tangata. Mātutua. Ia ma maua i la walo. Mo i fo i lo lātou mālosi. Maua i lo lātou mālamala mana tua mea. Ona, ia, tele tātou tala e whai le sitseni se teimi oiloma. Ai o le a tātou se. O leo a whatonu le tūla e wha. Tala i tālonga pe o na masan ia i asunga fua o vai asu titasi. Pe o lena iai i o le tāmilusanga Global Youth Sevens lena whatino i le onga Dilworth School i Epsom. I le vai asu lena se ima vai atu nei, le whai unga le vai asu. O le Global Youth Sevens 2024, ia, o le Cup Final lena tā aloai ia le au Australia, ma le new edition, le whai unga le nā tā longa o simpini ai, ma sola Australia, ma le ipu o le Cup Final, o le nā tā mlusanga o le Global Youth Sevens 2024. O le simpini i le aua tawaitai, sa whetau i Australia, ma Japani, mai na tā ua i le mtaupu le mai. Ngai ka mai ke ngeki a pāngi lafu. Ngai o rātou ka mai ice pinchi lafu. A o leo Australia, wha i o le mauru runga tino le lei. Ia le ana tā ua namatua i wha moa e ta mai ka mai sapangi, ngā pingi ka mai skudas fo i e whine nei solo wha pingi, kami a kui. A le whai ngol tālonga le rā, se pini le au o ta mai tai mai a pani, luas fu ma le ono, whaia ina mamalono ai le au tabaitai Australia. O maila i le plate final o le Global Youth Sevens 2024 na whetaui e le au o Tamauli. Tamauli le na mlanga mai Samoa.
o i la tau na ma whaimba sui o Samoa, ona ele i aise au te tau fitu fo lea, ma se teibi e ta pena va le iai e se tātou au. Mantua fo i lea sa ili si tātou au le na siampini mai i le tamlusanga le Oceania ya. Sevens i le mai aso o tona yatu. Whetau i eila i lea i le plate final a tama uli, whetau i ma le Roaches Academy, o le ai o tālonga, manu malo i le plate final. Roach Academies full maleiva. Tama uli i mai Samoa, ya, se full malefa. O le final o le tātou wipu wha ofu, ia po le tātou tānoa. O le bowl final na whetau i ai i Scarensons, ma le aua Iran Academy. O whapea uri ruvu i Iran. Whapea Iran nga o mio whanga ma pomu i roa. I le whapapa. A le zai ai. Bowl final, Scarensons versus Iran Academy. Ea mali unga le tālonga le nā. Manu malo i a tamba. O le Scarensons i le bowl. Lua se fulu i le se fulu ma le lua. A le Iran Academy. Ya. Matul fa maluma le faftai. Te lenga fo ia fonga mua o le vai maunga. Ia po le tofa fo ia. Ase Manu Francis Ioane. Ia mo le au mui o tātou tala na i tālonga. Oi le o le Iron Academy va pēr. Ka ayo Iran. Ia le na. Saracens luas fulu. Ia ma le Iron Academy. E se fulu male lua. Na tātou se e mai lea i tālonga lea o whaatino nei o le Global International School Rugby Championship in Dubai. Lea la o auia. Au sili o na māwalunga o la tūtulanga i le tālonga. O le first 15, the best schools around the world. Tolus full male ono ia au lo fatasi atu iai a onga mai maanga ese langi e lua au ala New Zealand lo a watuai i le tamilusanga le nā o le au Kelston Boys ma le au a Westlake Boys na o le lua lava au mai New Zealand a le si tolus full male wha leo o lo whai ele tamilusanga le mai maanga ese langi ia wa pēr le atunu o Dubai. Lela ua mai a tālonga mua ma le lua a Kelston Boys, Whetaui ma Jensen Boys a Engelani. Ai o le tālonga le nā ma lo Kelston Boys, tolu su ma le tolu, le aise ai o le England Jensen Boys. Se e mai le tālonga a Westlake Boys mai New Zealand, Whetaui ma Harold School Engelani. Manu ma lo Westlake Boys mai New Zealand, loa sifu ma le lua, e le lima a lea onga. O Harold School i Engelani. Tātou se mai i tālonga i Awhileti. Yo tālonga fo i e tāmu moe. Oso mamau, ia po le tongi no le pulu. Ia e mai se lava le tāmu enga. Tu unga, se lau mita. Ia ma le lua se lau mita. E la le tamai titis ful ma le ono tau sanga le matua le... tamo e mai Australia. O le ngolo tangata o gout. Sfulma le ono tau sanga. Le ala o sfulma le valu nei. Ai sinsila ia. Ta tae le tamai titil nei le koti. Na whatuina mai le afe. Iwa se lau ono sfulma le valu. Tisi sila ia. Wa ova le lima sfulma ntupu tau sanga taluna. Taluna whatu le record le na. E le tangata swafa ia Peter Norman. 1968, the longest standing record in Australian history of track and field event. Alena ta ele tamaititi le sfulma le ono to sanga le matua. Ilona taimi lena tamo el tangata nei le luas fulu tesi ma le fa se kone. Ola no winga, ola matua alo yafia. Sao te le tamaititi lea. Le ala ua whaatustusa nei i le tangata sawa fo i leo mai Jamaica. Hussein Bolt. Hussein Bolt. O le tamaititi lea. Sulono tausanga. O le ingore li o gout.
Au ia man tua fo tātua ta ule kaut. Ia o le meo le mai o le ngungu. O ngungu. Le ingo o le kamagiki. Ia. Ai vo elo fo pe ise se winga ta u o le naingoa. Awa leu te wawai atu o le tamiti mai sisi atu nu o Afrika. Aina whanau tono New Zealand. O yo Australia. O le koki lane na, o le lua se lau mita, lua se furu tesi ma le wha se kone. Le anu ta le tangata le dei, le tamaititi talavou lea. Ia, mai le whatuina, i le awhiu se lau ono suma le walu, Peter Norman owns that record and it's now been smashed. Awai vaila no toe mata. He also ran the 100 meters in 10.4 seconds. Ole matua masaua solo le alo ka makikiringi. Ole no winga la li Samoa mo le fafonga mai matanga talo. E le taimi. Tatou te vai fo I ini tangata matautia. Ini tangata fo superhuman. Yo tamo mo ini si le salau mita. E le valu se kone, po le valu te si ma le 5 se kone. E matautia. Ia, lena, o nai tala na I tālunga leo mwhai o na tūwhātasia. Ia, o a fwoi le whaafonga ale mamalu o le atunu. Ia, matala I tālunga sāle mwhai o na mātamata ia. Te o fo ia I le malai. Ia, leo a longa puia li iai. Ia, me se nā tau fifia I tala o tālunga. On le ua toi 20 minute na tale o li tu lai e 5. Ala o iai le wha mui. Iai se teimi, ia, ona maua leo se tātou wawanua. Tala noa tuai I le sunga ia sua po le fionga ia tangaloa. Fowina. O se tasi sa vea ma pelestene, mas tangata foi sa tautua I le tātou au le toa Samoa. O le laka piliki I tutono o le tātou o tunu. O lo o iai I lau whanua me ele o Aotearoa nei. Ia, after I wa maua se amanoa. Ia, mwhai o na whasoa ai foi. Ai, wa o mana tua ai. O le malanga mua mai o le fionga ia tangaloa. Sua whawina. O le teimi mua le na. Wo sa ili ai ia se tō ninga mo le tātou au. Ale tō Samoa. First time ever. Ia, sa o mana tua, sa tātou iei umai le nāwa I tau, le whionga I Patele, Michael Enderman, ia whapea fōi, ia tilo whionga inga sa sōsori mai. Ia maise fōi le whionga I le tapau, ia aialupatea John Roach malwhaltua, ia ula, ia ma le aufwinga luenga fo le nawa I tau. Waila le lewa tele, ale auro kapi, o vea le na le fionga ai luputea John Roach. O le urua I Samoa ua filifilia, e a vea ma pelestene o le uni la kapi o tāhuhu I lalo le whaamalu o le Auckland and New Zealand rugby. Ia, waila le I le lewa, ma le umi o nātou sang, sa wha o ngā mai ai, lea no whanga o lea o lo ta ua nei o le Otahuhu Rugby Football Club. E mau whatuina e fo I mana isi atina e pei o na lawi loa ai o le Oats Bar e le weekend. Ia lo o tumu iai le mamalu le atunu. E mesi o tātou tangata mātutua e fia I me o musika fo I lea whatuina ma le o musika whaalomatua. Ia e vai ala tau ina, tau mawhai ma la tau steak, ma fia whapel steak. Ia, ma inu, tau mawha la tau mea inu, ma whapenai, o na la tau fia, I le atmosphere fo ia ma le siu manga, I le saunga le mua tangata mātua, toi mana I fo nai li, ia o le au malosi, FPA, ia ma sava vali lunga o le o stairs, I was step o lalo. I li pupule e wai.
e mai ama sa vali lalo e le tau fe ia pe fo ilunga ele anga ilunga le fale lunga e va to fo fa balo lo fionga e lo potea John Roach mal fal tua ya ula ia va pe fo lo to committee va fo Samoa ma Samoa ma auto uma lo pulu limba ina ia langu ina le na fo ia tinai awa ia tafaonga le tunu ma Samoa fita lo i le taimi ma lea taimi ala tatu wo fai statu to mai malolonga le titile a o ta pena mai ia so ili se avanoa tatu talanoa tuai ele tatu malombo moa tong sia Pio Wilson mai le tatu faleta vale ole omega cas Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Afia maua so sa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Capitis Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te fesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au fesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu selau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia i mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua ni whaola le pepe o kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o kirisimasi ia o vatu maritolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga te whailangi radiosamoa.co.nz/kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vawe lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu a Teseba. O le a whaire se i le aso lava na ili se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga i lunga leo penga te whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota e mai lo fisa i le lua ono lua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tau safou. Mai le pulenga ma le whainga ruenga ale Radio Samoa. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei. A fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei. Pala au mai loa au i le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, po o li emele.palamo@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o loo kawa umai fale tupe o loo mātou ngā lulue e fuli ai mo oe. Pala au mai loa au le telefoni olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Radio Samoa.
whawhaua e puna mai pea ia sauma le fia vai le fia fatasi ia se. Thank you very much. Lau maso ama o lau tai kosi sili le manogi lau tifai moana lau tai mane le fili o tama sa o sa ili upolu sa vai ma apolima Auele ai se voala au o te tauina Talu ai lobu whaavalea I la upenina Oro susulu mai I le motu o tutuila Seui oe la umana mea Sei tau mai ea Oi ai e se isi awani Boita lava watasi Tula ile logi Tama Fau Oi ole pule Fa soa O mea uma E malutia Ilona lofa Lo jawola Fa perfumi Malitini ufa I'll so Take it away, Jesus. Pleasure of someone new to the Tamworth Country Music Festival. You may have heard of him, Mr. Cowboy, or Sam. You may know him, and he's joining us right here in the studio. Good morning, how are you? Talofa everyone, and I'm very good and exciting. Excellent. To be here. Well, we're excited to have you here.
pia fui Malitele o fa Haususonga Ia le nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le mānawa o ngā luenga. Ia, male ngā Gagaifo Faiva o le atunuu e le leifo i asonga fua. Whaatūtū ngata. Ai oso mai lo mati munga le na oso mai nei le tai au. Ia, o whapena na pisi atoa ai foin. Male auala. Ia, o le whautuanga lama. Whaiwhai marie lo sai lunga le ala tele. Drive to the conditions in a ia... E mo le saunga le mu, ia whapena fo i le saunga le mu. O na iste ngato lo lato whaunga ina le ala tele le teimi lava e tasi pe o oe, ma, wa e. Ele whapea, o lo whai mai ia le drive to the conditions. Ia a o leanga le talo le tau. Ia a e wha sao ama wha masaura ro rau ka vare. O e. Ia e tau o tele. Ina ia saunga le mu, ia oi, saunga le mu fo i mais tangata. Eo mai leo lau talandoa i le pile tala fifia le na ta tala atua i le tātou polkalame nei le afiafi. Se a maua la se hawa noa la uli Isaac, se i tu i fo i lunga mātou wata. Nau sau nei mo wafi oi nai o uncle sia ma nai o tamā mātutua ia mai lo mātou nuu. Ia saumba o i ngā tai vai mga uta vai. O tui mau lunga Josefa. Ia whapena fōi ia le fionga ia masoe tā uli Josefa. O le auto. Ia ai, wautou si sila mo iai. Ese le mātango fie. O sitseni umana e lua nau te ua mai. O le sitseni o tui mau lunga. Ia mal sitseni o le fionga ia masoe. Masoe le nae e pulu mai ia le i afu. Ia ele mawhai una toi whaangaloina nei vaenga. Awa, o mea lofa nei o Christmas. These are truly Christmas gifts to our parents and to the elderly. Wai nātou umayanga waa. E le whaamrianga lea na tātou pisa i nei ma tātou whina wai. Awa au te mana tua ina la ulaunga muri la wasawhai ai. Ele maota o Samoa. A se tasi o komiti nei e tāwhatolu o se ilinga malo. Lea na au whai atu ai. O le pō. Sa mātou whasoa i manisi fo i o uso ma tā maua i loa. Ia whapea fo i le teitei whono. A le whono tua. Le whiunga ato whilau Ted Stanley ma o whatu ai. Vai. Le mawhai le mea le musu ia ia o le anganga le tua. Whatatia e se suli po descendants i le taimi le nei. O la ua tātou tuli ta mo e le taimi. O la ua vave pea o na mātutua soifua o tātou mātua le whaasino tonu e le mata upule nei. Ma ua vave foi o na fuli le tuunga mautu lo whaafonga le atunu. Mai atu le langi lea. Whaasino pa le ase fina ngalo le tua. Awa o le ua o lunga le taifitu se fulu lima, whaasolo atu le valu se lima, o mātou tina o lo soifua pia, valu se fulu lima tausanga wo o iai. A lea whaatu ao o mai le whaamrianga le nei. Ea, o le mea la sa u tau tilo atu iai. O lo o whai ama tau tata pia i le whai unga le whaamsinunga na mai le Privy Council. Those who were born and between the time of 1924 and before the 1st of January 1949. And o lai o mai o matu ta ape foi mana yu usu le polna. Sa teu lo fatu. O le aso atai au. Le fono tanga lea ma le tali ngā malo. O la fatu o le lafu. Te le pole lapo aina, te le langolango ina, ia le lafo lea. A o le a fola pea le fala ma whaata oto ilu mā mea. Se la ngona na musu ia ia. Ta tia lo le whinaunga. Aua nei toi whapi ia mai suri. Ma whanaua i lātou. O en tupunga mai suru ngā titi o tangata nei.
tātou whinau noa, mōna i o tātou mātua. Tātou ai ia lea manu e tasi ua ulu. Io, tasi ale manu nei lo lima. O mauna. Ue te mau atu le muna. Koe kango koe fulu a komuli o lisi mang. Ai kango koe kango i vai o lisi mang. Ua wha mau lalo i vai. I sapai le ina. Ai tasi ale mea le tuli e tuai nei. Tuli matangau. O lava le manu le tasi tātou te amataina. Io. Ia te ua whaarongolongo atu ina ua mai ala o fōra sanga o le aso na soai. Ua amata o na tata mai tonu fina ngalo o le tō whā ma le whautanga fōi. Isi o uso ia whapena fōi. Ma i lato umasa amatu ngā lulu e whatasi o le tawhitolu e le ngata i le tai au Faiva ia whapena fōi. Le mafutanga so whatasi a whaife au Samoa i au ki lani nei. Ia ma le tātou whono whauwhautua ma malu o Samoa. Ia. O wawetu, wa amata na maa popo mai tono. Pei lava, e tutusa le musmusunga ale nganga ia te au. Ma le mea o tapena i eile tu la whono ale pāle mene. Ala foi lale na, mai le whina unga le pāle mene, o manatu whao popo ia na watu. E le talia ina e le pāle mene. Le whao popo o iei masuli. Tasi ale mea na mana o ele pāle mene. Ia o loa, whaatino le mata upu lea, patino lava, ia ila tau na soifua mai te milia. Bingo. And that was it. You know, se nganga whaafitai le nā. Auto si sila wholai ai. O le, e toi whaia sa unoanga, matulenga i tono le mauta. Se fulu lua fwoi la unga na whaia, e le whaitaunga whaalua. O le pili lea. Se fulu lua fwoi la unga na whaia, e le whaitaunga lona tolu. Whaitaunga mua pasia, whaitaunga lona lua, au whatasi uma. Ia la unga masui ia, o pāti e ono. E leisi si e whātau te e il matau. Whaitaunga lona tolu. O le mea la vaitasi. Ono pāti, sfulma le lua la unga. Au whātasi. It was unanimous and unopposed for the first time in history that a bill has been passed unanimously unopposed for a very, very long time in the history of New Zealand Parliament. Then out of Hatuai. E o ngatasia, langona, mawhauwhaunga musmusunga le ngang pa ia. Matangata i tono le mauta. A tono fo i le tai au lea na whaia le tu e peia no whai atu. Sa le mawhai le fast food ma le lua tau sanga ua tona i atu. Toa tele foi. Sui o Samoa ma le Pasifika sa iai tu tonu o le nā fast food ma le lua tau sanga. O le sfuru ma le tasi o paea inga. O le fast food ma le lua tau sanga lea. E whaaono na tūla i mai le leipa, a e whaalima na tūla i mai le national. Ia maisi coalition governments po o maa whainga maa lo so whatasi, e whau oise maa lo. Ele nā vaitau. Tō tele, sui o Samoa sa i tonu o le mautawhano ma le pāremene, e maise lava i tonu o le pāti wha au whai o le leipa. Ai sa le mtua i le ma whai na lo tea sa matau. Nei ma se mata upu na lote. Nā le tau lote atua, ia, ma whaakuri moe mai e tai e le nawa i tau. Na sila fia le e le tua. E le ma whai o na ngā ioi, le nganga o le tua, ma e na tai le nawa i tau. Le anga o le teimi le nā, o lo ma losi fo i le whai longa lano. E atangia ai, I a lato policies and regulations and legislation
tu la fono e fau tono le mau fono ma le palemene o New Zealand. A tangi ai le mea lena. E tau eu esea i tātou. Nā ona whapea e whapamalu le Treaty of Friendship. Po le Friendship Treaty o le whengainga wha le wō. Ai e titilo iei e matua pia e le se wō tātou ma New Zealand. Na whiriwhiri tā nganga e le tua le tae ao ma le taimi. Sui ai te tai. Wo ese atu te tai. Tai pei al mele na tupu ya Israel. E le avea e le tua. Le whanaua uma atoa Israelu. E le nuu o le wholofolanga. Aisea. Lo le le tua le tele o le au matai. Tu tele o le au mui mui. Tele le au loto leanga. Tele le tau wha leanga. Tele le tau wha se. Ta ngata leanga uma le tono le mera. I tono I tu ainga sfurma le lua. A tau e pia e sfurma le tono e wai e ma le teine ingo ia tina. Te le lola po feo o iei tupu anga. Ia o tangata ia. Tangata na tupunga mai le tamaita ia tina. Ai, o le mea le nana whai e le atua. Whata milo I le vao mo le fast furu tau sanga. Se I feoti uma tangata nei ea I tui I le ngaruenga le atua. Ma le fina ngalo le atua. Whapena fo la mea le na tupu nei le paramene lea. Tu uai pea whapea. Se ia te atu tangata sa I tu toru ala mauta whanu ma le paramene. Sa loto ma aa. Noi, ma la tō whaia ni tū la whono. E le e whe taui. Ma le whina ngalo le atua. Ai ua whai lava. Ona o le loto le tangata. Ma whātāua ina ai le upu leo le ai atatau. Nā lai o na pāsia le tū la whono e whātanga ai. Civil Union Bill. Whātanga ai le tamaloa o na nonofo mwhai puipo mlesi tamaloa. Whātanga ai le si whawhine o na nonofo ma whai puipo mlesi whawhine. O tū sisile. Now, another reflection of that has come to this, because New Zealand does not have a constitution or a written constitution. It's only found in conventions, international conventions, and only found in the document of the Treaty of Waitangi. Inala, ai na fili le tuo le tai ao maleso. E whaatino I lona whina ngalo. E tulai mai te fou. O le telo ia te tai. Nea sa sao noama. Sa la tau tau le suafa. Pa ia ma le mamalua le atua. Tō telo I latou. Tangata kerisiano. O ina ngalua ina ai e le nganga o le atua. Le nganga pa ia. Loto o tangata nei. Tangata ia na fili mai e le atua I tono le mautafono. Sauma Winston Peters. Le matai Samoa. Le fionga ia vau vasa manaia. Sir Winston Peters. Ia na roto whafonga ia. O le toi ina lava o porokiki ma upu whai e ngata I upu whai. Ena saua tongi mai fo lele. Ia asa I eise tai hao. Nal men tupu. Lango ina e le toi ina. Lango ina e le toi ina. Le whinaunga ma le taua o mawhauwhaunga ma le tūla whono na ia toi whafo I mele Citizen New Zealand o Samoa. O lawalana I ngalo nā. Ia, tātou te talo mō le ali whaipule atu yono. Te anau tu yono. Ia anga le leile atua ma whafua lo le soifua I tono le mo te whono ma le pare mene. O le a tātou wō. E le umatalo le o le Citizen. Ia. Tātou wō I le malolonga. Tātou telefou I vai whanua. Ia whatasi ai ma se avandoa. Ia e mafuta ai. Ia ma tatasi mai ia le tasi o tātou malo whaalorangia. Le fionga ia tangaloa sua whaafawina.
o tala mai atunu e mau matala o Pasifika a le Radio Samoa. E momo atu mai Afrika i saute, pai mai e ono whao popo pea leo whai o tangata wa maririu i lea whao Chido po Chairo i le territory o Wharani e ingo o mai o et, e to se furutasi wa whao maonia le teminei, e manatu i la toro o whea ngai mga anuenga la vea ai, e ono o atu i le whaita wafe. Whaapave atu le sosoane e Wharani ma tangata ngā rurua i le territory lea, i le vasa initia, ina ua mawali poti e onga a whianga mai lea whaa e peiona tā ua. Whai mai o lea whao pito malosi lea wā a whiai lea wha i tū, i le iwa sa puru tausanga wa tionai, ma wa wha leanga ina le tele o wala, ma lai wā lele wha pia ma le motu si o le elitise, ma le tele o no fuanga. O le ai lea e ngā tai whale o Afrika, ai o le territory o Wharani, ma wa wha mawina o se vaenga mātitiwa o le Unia Europa, ai sidia ma le tolu se la wafeta ngā tai au mawai. Wa wha ilo fo i le CNN, sa o fo ina i e Pope Francis, ta alo sanga mō lea wha i tū a o whaiasana sia singa, i le moto ko sika, i le tū le atu me titirani, i le aso na nafi. Mai Israelu, wa sau nola lātou pāle mia, Benjamin Netanyahu, sau la tala noa ma le presidente whiriwhirio Amerika Donald Trump i le whai ungo le vaiaso. Ma o la tala noa i e winga i le manaonga i a malo Israelu i le taua whaasanga i le Hamas i Gaza, a mai se fo i le tūlanga o iei Israelu i Suria. Ta ua Netanyahu i le CNN, tele mata upu sa tala noa i ma Trump i le la tala noanga lea, e au pia ima le maumawai o Israelu e tau fia, sui o le Hezbollah i le panona i le au fia i le bevesi o loo iei i Gaza ma le Hamas. Na tala noi nai fo i ma le toe wha fo i whanua o nisi na ave wha pango tā i Gaza. Ta uele lipote le Hamas ma isi kurupu o lo latu tau fia wha pango tā ni tangata e to se lau e au fia i tangata Amerika e to fitu. Mai Lucia, e lua whaasuau ua le atunu ua whaaleanga ina i le Samuriuri po le Black Sea, ma ua masaa ai ma le suau ua peo na whaamaria mai i tangata whaingaluenga Lucia. O lātou whaamatu wane ata wa i loa atu ai mea ua whaaleanga ina i wa ai e lua, i loa atu ai ma le suau ua sao i le sami. E to atasi tangata whaingaluenga e talitonuina ua maliwai, e na tupu le whaale tonu le Kerch Strait, o se o ngā sami le vau Lucia ma Crimea, o se peninsula o Ukraine, sa ave whaasotu la fono e Lucia i le lua awhisa puru whaa. Ua whaatonu nei la Vladimir Putin, le taitai o Lucia, se au ngā lua e whaatinoina na ngā luenga le whalawalawe o tula i mai, ma whaia bawe i eise suesu e ngā. Mai Korea saute, wai ulawai na ave le tu la fono pe molia fo i le presidente o Korea saute o Yoon Suk Yeol, o na olana folfola ngai whaatatau ni pūlenga wha militeri i le tunu, wa afu ai le te o le tootele, o ai lava ma le mata upu i le National Assembly. O le pālota na whaia wa pāsia ai le whaia o mōrianga whaasanga le teitai, le no winga lau wha mālolo ai mauna mālo sianga, ma ona tiu te fo i wha presidente, ma wa whirwhiri ai ma le pāle mia o Han Duck-soo, e nā te teitai ia le tunu umo le teminei. E o le se lau varusfuru waso e whaia ai se wha i unga le wha msinonga, le Constitutional Court, pe wha te a ese loa iol, ma iona tō whinga o le presidente, pe to e whatu mau. A whaia e ave sea ma le tofi ulo na winga, o le a whaia loa le pālota e whirwhiri ailo na sui, ma e tatau o na whai le pālota i te tonu o le ono spulu waso. Whai ta wafe tangata na tumtumwane whaatari le whaai unga o le pālota i le asto nai, ma na whaalongoina le whiei fia le tōtele i la wapāsia le ave o le presidente i le tūla whono. Ma le talamulimuli mai Australia le Pasifika i le siria ma le se furu tausanga taluai e siria ma le lua afe wa whaangota mai whafuato Australia na maua lo whaangotaina ngā taifale o Australia e au noma se whaatangana. Mai amata mai le whaitui Australia i se sifo le Kimberley se i o i le tui mātua Queenslandi. Pai mai le APC Pacific e lungo nei waa e mātere lawa i tangata Indonesia ma Papua New Guinea e maua iai. Ma i peto lo sa whaia wa a leo Australia ma le Border Force ma le vaenga le puipuinga ua kawa i le sidia le tolu wafe square kilomita o ngā sami ua tele wa whaangota ua maua atu iai o whaangongota whaasolu tūla whono ma ua toa tele fo i ua ave ai le tūla whono. Ua fola manino e Australia o i lato uma e maua o Faiva whaasolu tūla whono i o ngā sami o le tinu a whai e maua o le a mau uma lato wi e maua ia matuu ina loa i le tūla whono. Whaiunga nā tala mai atunu e mau ma le Pasifika
o lau whaafonga mai le amatanga le nei vai aso manuia ngā ruenga o whenga iai soifua. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Toi whatalofa ia te oi male nganga fia male whaaloalo fo i le whaafonga tāpua i male mai mō sila le atunu le ua whaatasi mai ia le fionga le ripule o le tātou whale tāwale le Omega Cars te lainga tungsia Pio Wilson whatalofa atu male nganga whaaloalo alo le ngā lulue o le o ngā Gagaifo fo i Faiva o le atunu ia whaapea fo i la ua fionga balole soifua mruia. Ya langi ma ya malanga la bol fi malanga fa mo la fa ta fa tso la wotionga le ya to ya tena ne foi la swata ya Isaac ya fa malo se fu mria fa malo lo sai nei vai taua le ya to ma di lava e fa pena lava ya wingo le soi fuanga nei ya fa malo fo le taua tai ya male lava papale il nei aso ya pe ona nga e fo ya Faiva le tai au ile ala usu ya le watato se e mai Ora se le fetu tali matangi i lea i tu langi i sifo e malo lo mapu i se kako koe wheara whakasi mai kai au. Ia, sorry, le ia alsa no anga le ia toa ia tena ne fo ile le tu lao le a fo le atiafi. Ia, pai fo le lolo wa le taula tau ia. Ai, ia taula tau fi el timu, o le timu e kafe e se ai le pala leanga. Ia. Ai, me pala le ia tulonga la pa fonga Samoa. O le timu fo ia ta ele fo le timu. Ia. Ia, e mamai fo i lo loto mamba e se mo fo i mena e fa le tono le loto la toia ai ta pena fa le lei. Mo le Christmas le pepe Christmas le la pa na mai ali ato. Ioe, ia mana tua fo i tātou o meo tangate ese o tātou winga. La, ma vevela. Ia ua fai mai fo i se mo kua vevela kele a o fo i na timu ia o le mo tātou whai ti o fo ia o ngā ruenga mamana a lea tua e le na o le tangata na whai e fia i ai o la fo i ai mea ola ma laula au mea mea tuto ia o ngā i ai le timu le taipi ia pa ole mea ia o le whai tete i lungo le ala tele le taimi le ne wanga o le whaisi ma mafa o le pa uo o wanga i le tulangi le nei o tātou i saute. Io sa le lama sa nganga le ato io le pofuana le tātou tapa au le lang. E ma e se le matango fie e se le matautia. Io a tātou le whanau mai wa umana fofua le tātou tapa au le langi le tulangi ma le tulangi. Ma le meso i fua le tangata ma le meso i fua le tangata a o le at the end of the day, ia o le tangata lawe pa ua le leima leanga le atawa. Ma di lama. Ia, saudo ia, i le tulangolo. Ia i le amatanga o le, au nanga ma le tautua le Omega le neva yasu. Ia, o le nganga lawa le fia ma le nganga le whaakai fo i lau sunga po lau fionga le atawa fo i molo mātou no whaaro le au maua le ne yasu na fua, le so sfulma le ono o le masina o te sema le masina o lo o tui matai. Ya foi la que visar malalangi la so fa manato la so so fu mai ai lo tanto fa ola Yesu Cristo ia na maliu mo oi ma ia fa malo so fu mania fa tal fa fo anga Samoa ia po fe la ba ma o mali fa salo pa business ia pa tal fa to sia ila ba tele la pa mali fa lo fa malo so lo mania ma do lo sai ya mi se la ba to no ate vo io to fa ngo fi so fu anga to so fu ai mo to lai
I to tonu o te roa. Ia na whamanatu atong sia pe awha peo fi whatau se tabale. Yo e mana o mir se sao le ainga. Awanu kua ia su mai mutara mai au. Tele wha mama abenga. Ia tele fui whamungianga fo ia mese whamungiane ke wismasi o ta pena. Ele tato whale tabale peo i whiopi. Mea laufa te lima se labta la. I whatonga peke save. Pole a fo i pole lima se labta la. A fo eu tu elo sa ele tau sanga ato. Ia pe batu pole lima se lau cash. Ai ese ila o i whiopi. Ia tulanga la to i mawhaiana i whiringia. E tau tua mpasalong whapesnisi o tatu ana ai inga. Yo e, tau fo infa mani ino matulanga me tau finance, pe a whailau tau sanga, pe a manuia mai fo ia, o komeki ale mo o le tolu tau sanga mātou te pai e lau sa, nea fo ilfa ale stalaina lau sa, o le pasi eina lam ta bale, pasiaki lau ta bale, walau songa le mu, po le wao na fitness, ia te nane fo ile maintaininga o lau aseta, ia le lei pele bealu e ala le servicina o lau sa, I le tau sanga ma le tau sanga. Tolu la tau sanga i le tulanga ia e whai fua umala ma le tatu falta vale. A i se silva fili e tulanga ia pena ma la au mai tapa soa no no pole pa ma matuni si tulanga. Mea lava tau ta vale la tau ia te le tatu piki apu o ta pena ina ia. Terminei e lua tatu piki apu la alu le aso nei. Ia wha pe fo tatu la uftua pa mama foi se tasi foi te mali le tinu fa taulanga Toyota Highlander ia la nuri pero e update tu ka Facebook page na ngai e então si sira le tavale taulia ne ya sola tovia pa pe foi tatu ni San Navarra walu tatu ni San Navarra ma tatu for Rangers ia tu langa fa pe foi tatu CX3 yo ta bale ia walu mia walu ne ya sola tovia la once update ai na si pelo tatu Facebook page ia ngai tatu la ia ta bale walu ne ya sola tovia ai whaapitai e Samoa mo le whangainga tau tuol tatu whalta vale. Nisi tulanga la tau ia o tatu vans, o family vans, o commercial vans, o tatu family vans des fulu dua, le mo tonu tatu lotoa. Nisi tulanga la tau ia SUV la popoa, SUV fo ilo Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, CX9, o le tatu Holland karo, o le Holland trailer placer. Ia pape fo le telo SUV fo lolo mai, lalo kitchen the forma ta lima no foa. Yo hybrid cars ma tamale kise ta wale la iki foi mo tupulanga foi o fa na sa mai a onga wa matanga wenga wa ko tong fengos wala tolu nai yo ta wale le ia ta wala iki amatala to walumnai mi situlang ta fidia ya sumai mentala mai au pai se ta tala fa mama uma tong sia me uma to finance ai le fa ya lo ta sanga ina ia batu po fa tuanga tong sia ia fa ya lo fa po tong sia Mi situlanga tiki mamai ena su mai le matal mai au le lusi lau cabin describe ngai man kaupo pa toe. Pe val au man tatu le 9 ole oiva lua fitu lima balu ta silua oiva lua fitu lima balu ta silua ia la te toni te beai ole olu tasi pa fitu ono lima pa tasi olu tasi pa fitu ono lima pa tasi. Mani tele la pa songa Samoa pa mani le tua yo fai valo filima le atawa pelo atau. Ya mo sa sa sistemi tato te filo ai foi al morte minei. Ia fato fa so tu te lo sole ya tawa fa te tele lava mo tali poti fa so fu ia mo te mdei ia le Gagaifo Faiva i la ufionga le pule ole ua luas full minute o te aile tu la lima talanga le na ia mo le tatu li poti mai le Omega Cars le ftelenga atongsia Pio Wilson i le luas lau Cavendish Drive i dai Papa Toitoi ale ole na ya bana au ile telefoni o le ofisa lua fitu lima valu tasi lua fitu lima valu tasi lua ya po le o lua tasi fa fitu ono lima fa tasi ya ona toi o mai leo la ufa mtalanga ile tatu sitseni lava ina ia awone ia tatu no fwa ma nga ilo e fatino pe a fai te loa nga va ya ole la lo le o mai ona fatino ia le sitseni ole tama ya tui ma volunga Josefa ia wa nga va fo ia le falitua ia politina fo ole ainga ina ia fatino fo ilana ia a palai ia polana talo sanga mole sitseni ilalo ole mata upulea ua whaai poipo atu i se tangata sa tu sala le vaenga lo na whale na vaenga lo na whale na anga vaa i le tina le ainga
o le vaenga lona whāle nā o lo au mai ai anga waa e whapea. I lalo le vaenga whā, pui tasi, pui di o le tūla whono, e te anga waa mo le Citizenship New Zealand pe a whai. A, o oe o se tamaitai, ma, lua, a o lei au lia lea so mua Januari, a Faiva se lau fast from Maleiva, sa e whaaipoipo ai, wha le tūla whono i se tasi o loo au sia leanga waa lona tolu. Ai sile manei. Ya, le na, toi whaafonga la, walanga le na, leu umona wha Samoa, ia le tātou tūla whono. A o le I whaia lau tālu sanga, o vāenga nei e whā e te anga waa iai. Mua, ina ia e anga waa e apalai mo le mawaina o se Citizenship, e wha o ngā ai le nei pepa wha atumu, e tau ona e ausia le anga waa mua, mai anga waa nei e wha. Anga waa mua, I lalo le vaenga wha, pui tasi, pui a o le tula whono, e te anga waa mo le Citizenship New Zealand, pe a whai sa e whanau I Samoa, I sifo, I le aso, pe ina ua mawai le aso sfulma le tolu o me, a Faiva se lau, lua se fulma le wha, ma a o lei au lia le aso mua o Januari, a Faiva se lau fast fulma le iwa. Anga wa ai lua, manatua o I lato uma ia le tolu lea a Mrs. Fuimaono tupua, ia whapena le whionga ia masoe e tauli, ia whapea fo ia le sunga ia tui mawalunga Josefa. O le anga wa mua lea na mauai ma whaingo fie le whaingo lato Citizenship. Anga wa lua, I lalo o le vaenga, wha, pui tasi, pui pi, o le tula whono. E te anga waa mo le Citizenship New Zealand pe a whai, tasi o oe o se tamaitai, ma, a o le I au lia le aso mua o Januari, a Faiva se lau fast from Maleiva, sa e whaai poipo ai, wha le tula whono I se tasi, o lo o ausia le anga waa mua. Tolu. Anga wa alun tolu. I lalo o le vaenga wha, pui tasi, pui si, o le tula whono, e te anga wa mo le Citizenship New Zealand, pe a whai, mua, na whanau lou matua, e le I Samoa I sifo, I le aso pe ina ua mawai le aso sfulma le tolu o me, a Faiva se lau lua sfulma le wha, ma a o le I au lia le aso mua Januari, a Faiva se lau wha sfulma le iwa. Vaenga lua, e te anga waa, pe a whaisa e whanau a o le I au lia le aso mua o Januari, a Faiva se lau wha sfulma le iwa. Vaenga tolu, e te anga waa, mo le Citizenship pe a whai, sa e whanau I le vai teimi o le pūlenga po o le empire o le pūlenga Peletania. O le empire a Peletania, sa iai a o le I au lia le a Faiva se lau fast from Maleiva, sa au fiai atunuu na pūlea ma avea ma kolone o le malo o Peletania. Ai lei au fiai ia vaenga e tau o protectorates, ia ma protected states, a whai e te le o mautinoa, pe sa e whanau I le vai teimi o le pūlenga, po o le empire Peletania, e ma whai ona e whaasotai. E mātou e whaonga ai ia whaamaumaunga, ia mawhisota inga o loo ile I tu lau tolu. Ia malawanga luna whaare nao, o umana lau inatu, I lalo le vaenga wha, pui tasi, pui di, o le tu la whono, e te anga waai, mo le Citizenship New Zealand pe a whai o oe o se tamaitai, ma
A o le i au lia le aso mua o Januari, a Faiva se lau fast fun mareiva, sa e wha au i poipo atua i wha le tula fono, e se tasi o loo au sia anga vaa lona tolu. Ia, barasau o lo man mea mo muri lalo. Wa aila wa counter toe a manuia, en whaiuna toe refund mai ia le tupe lea sa tutongi e large aila application. Ia le na. Mwhai au na tala le tātou leida, ma wala au mai fo ia le pa ia maulungo le tātou tunu ina ia mwhai pēr. Ona wha manino ma wha maal malama pēr, i lava pēr ia te oi, ina ia maua lo maal malama anga, i vaenga ese o le tula fono le nei, e te anga ba ai mo le Citizen i New Zealand. O le ripoti i le whai ungo le vai aso le sei ma vai atu nei, wan tātou tala noa i le tele o tangata i aso le whai refugees. I mangele. Siria i le lata i le lua afe lima se lau i la tau tangata fo ia su whai mai, ia ma mai, ia ma whaano nofo i le refugee camp le na. E su whai mai ia tangata su whai. Ai, nari poti ai la i le conversation e po o le newspaper le na ma telefon. O le tausanga le nei. Tausanga le nei amata mai a uni o le tausanga le sei ma vai atu nei. E se lau fitu se fulu wafe tangata. New Zealand. Wala tautu ua le atunu. O se whainu mera te le. Se fulu lua masina o se lau fitu se fulu tangata o ese ma New Zealand. Ai ile masina na sei ma vai atu nei. Ua wha mawina, e se lau lua se fulu afe tangata fau wa taunu mai i le atunu nei. E se vava ai lei. Those who have left New Zealand, ia o tunu ule o lea nga i tangata. Ia nga i tangata i le atu Europa, a nga i le to tele a nga i Australia. Nana winga le mele fai nei nana umau na fai o pepa no fa mau fai mal moro Citizeni. Ia lea lo i Australia. Ia, Australia o le metili. O le meo le kontinenta. Ia, le leilo na tamau ainga. Ia, ai tau whaavalea i istangata. O le whai lau tala e winga i le. I le mata upu leo te fia tau tala i ai. O le e longo mai lava. Whapea ua tau nuu se sua la auli. E se tasi o Polokalame a le unungali i le nā o lo i ai Sydney, Australia. Ai lo talitanunga. E se tangata lo ta uai i le suafa i le sūlea. E se fo i tangata na whauluina le sū. Awa. O le sistepu lea ua se e iai le mataupu. Ona ua le mawhai a ona tau fiofi ngutu o le urungari i lea. E mea mata ngā, contempt of court, contempt of parliament, o fafo mai o le parlemene, ma fafo mai o le whaamsinonga, lo wha wau i pēr, ona la lau le pi o whai unga e whaia le fionga, i le ri i, fam sinsili ya sa tiu si mativa perese. O lo o la lau ai foi ma le pi o pio. Ma le tala pepelo o tai o le malo i le lai tu. Le fionga le tamai tai pare mia. Ma isi ministai pe o le ministau tinam tamai tai maanga so tai. Fatasi ai ma le va ai o le poloketi o le tasi le miliona. Ia, ai a le fionga le te fono le sunga lauli le mali e toa. Polonta i vau le uatea Fosi Schmidt. Ai a le fionga le fonga fitelai. Ia le la ua ufanya tuai nei. Ua fai malalafo e le tamale o saia, malona to lua leo.
o le tongalo e tau le ngol fine a moi loa la vai tangata le ngona o whake e po whaku tulo whafonga le tunu te le lo te le po e le ngol fine ai wala lafo tala mata ngā i le atunu ma tai o le atunu ona whata ngisi loa la ia lea wa tangi ma apa inai ta mama nai tina wa malolo retire malolo pensione whata ngisi ai ma aisi se tupe tutongi e ia lalo ia ale o ta wa whai whamai o tina ma ta mama tutua ia e ona ia le porkalame e wala wa fai nei ele ngutu ma le lau Faiva le tau faaleanga ma le fai upu mata ngā e la lafo i le malo e awa sola lau Faiva e fafo e oso mai fafo lau Faiva le pili ma aisi loi i le atunu nā le mea wale o ai e su oni tupe e tutongi ai ia, au tau lo ia me whapena. A lea ua tau whtangisi i tangata ele i whaimisa. Lea ua whawhanga ele i whaimisa. Whawhua umana i ta mama nai tina mātutua. Whtangisi ai, ma a isi i totongi whaale lava o pensiona nai ta mama tina mātutua. O tau sisila la i Samoa. Lea la ua whai, sola lau Faiva lafi. Ai tangilo. Ma tau wala au ina i tamam tina mātua ma whaiwhi au. E o mai wha mole. Te i whasoso ani mai le tāpenanga. I sina se leni se i tutongi ailo ia. Wa whafonga la i tamam tina. Ele ai a se si... Tu ai ngā whaawinga ina, e whaawinga iai upu, leo te wātua nei. Mua tau whaawalea. O tau whaaleanga. Ia relo o tangisi lo i to ina mōr mātua, me sina tupe, so ni mai, tongi lo ia. Nga wawa ailei, wale nunofo file mu. Wa minoi solo. E tau sue se mea. E la lafi e. Ale maali e la mea. O leo te atenei. O leo o nofo lelei ale sunga laudi la tau ia. Malo lo lelei. E le o iei fo i sona talitonunga. E ma i mau le taimi. Ole matua mai mau le taimi. E fai mai ei se sufa pena mai Samoa anga i ele. O Australia la tau. Ia walo le tu la fono. Ai o tantono. E matua mamau le tofa. Ma le whautanga e le fionga le rimitsta. E whaama ite ai se mea whapewa vai... Ele vave mo kau vai sulu solo. Alo fa mai le fa moe o saia. Ma le tāpenanga saia. Ia le nei talo fai te ofo o mātou māsi asi loutou le alo lofa ina i ta mamtina mātutua. Nei tupe whaatau vaolo o lātou mbou i o lātou pensiona. Ma lātou superannuation. A le o tau tangi sā ia. A la whawheo na ola nei ta mama nei tina. Ai o lo lātou a lo lofa. O mumusu a i whaise tala a lae lātou te whaalongo longo mai au tala i a watu. E ale taimi e liu el ta mama tina wha pepe ia e sa o e sa vea. Wa whaiwhai e le au vale i le mea. Le lau li liu mai e ka vange aku ngā ngi kama i se lengi o tau wha
putu mai a warkiri si basi ma le tausanga fau a whaana ve lave fai Samoa o se mea fo e lafo ina i o tātou a inga lai Samoa. A le la o mai e whaile nei sa ili ngā tupe whai e ia le nei whaamsinonga. Ai le ea masesi o tātou na whai atu se tala o la uale nae. E whele lei i runga amala no. Ma whele lei i au tafa. Ioe. Ma whai le na amale nei. La lau atu lea, whaafao ane lea. Whakarianga. E nā mea maadia. Nā o mea maadia lawa. Ia le nā. Oni a vea. Tia mure sere mea le nā. Oni a vea ma mea ma mawhai ate utou. Ea mawatua i le talanoanga ale si valele na o enchu. Bio le loto o matua fefeu mareti ngā. Ia wha popo atu e mare wha vale valea o le sia di idea. O lana CTV. O mana whai atu i atu e. Tautala mai. Au tali atu. E alu e mafau le lei ma Faiva le lei lo a inga. Ma e whatino le ami o tonu i tangata o lo lato tua ia oe i nei mea o se leni. Na ia whaamamai fo i lo ingoa. Ia, ma tātou wanga i e whaile tautua i le atunu. Wa le na fo i lo mamau atua. E te matua i HRBP. E te whai mai, e te tū leo ngā tutonu. Ala e te tū vai lua i o lesi pito. Ia le nei, e whapena ale tātou wā mio. O le utoi luas full minute o na tālo li tū lai ono. E le whapoi moi nai minute lo tausa ili atu sa avanua. Ia, ma wai se tātou whelo inga fo i mele fionga. I leli i suetusi, ia, po leli i whaipi sinisi, stasi fo i sa avea ma pelestene, ma te fono, o le tātou aulo kapi, o le toa Samoa. Toa Samoa le levana mata halena sa wālua e lunga, quarter final, semi-final, final. Ia, lea lama tātou te tāpua ia Faiva foi o le tātou au. O le manu Samoa. O mai leo lau tala i le mata upu lea. O le healthcare insurance scheme i Samoa. Leo nau tō whaafonga o mātala noa ma. Whaasoa tuai ma le fionga le teitei whono. Ia po le Palestine fo i o le wha putu ngā tupe o le nupi wha Samoa. The National Provident Fund. Le sunga le papari tele a Tavita Moala. Ina ua mai o na pasia le tula fono i le lua whemba le limba. Le ao le a luas fulu tausanga i le tausanga fau. Talu ona pasia le tula fono. E lua upu nai au mai i le pasia i no le tula fono le nei. It was compulsory. Le tula fono e mawhai ona vavai mai ai se vai ngā tupe ale au whai sao whanga le nupi wha. Potanga ta whai ngā ruenga. Le 3% e to tongi e le tangata. Whai sao whanga. Whao popo i ai ma le 3% e to tongi mai e le company o lo ngā lua e le tangata lea. O man wha maam ramba le lei lewa e le sunga le pari. Le whainga e maua mai ai tupe e whaatino ai le ngā ruenga lea. Nāna me leo o tupu nei. O manu tala noa. Ia
Le sunga tu le epa mapanoa. Ia por sunga fo le pari. Na umana pasia le tu la fono. Na tapena ina. Ele sunga le pari. A o le I fa amalo lo ina o ia. Ma ua le toe fa fawina lana kon kalate le lua afe ma le ono. Sisila la el vamao te leo le teimi na fai ma pasia le atu la fono. Ai o mai I le teimi le nei ina ua ulu fale mai le fa tutua I le atua Samoa uatas. O mai sila I le vaenga leo tu la fono ua luas putau sanga talu o na pasia ai le I fai I ai se fuafuanga. Ona le sao nua pano. Na lau le leie e papali I panoa le vai ma le valea o le chapipi la tau te le loa whaavasenga matusi le vaenga o le tula fono pe whaafeo na maua tupe whaatino le mele ne foi la o mana pasi o le mata upu is compulsory o lona winga o le tula fono o mana pasi e fai o le tula fono e whaatanga ai o na tipi ia saunga tangata nei. Tangata umalawa o loo whai saufanga. Ona taunu mai leo tuile e pai New Zealand ma tala noa fo ima le awhionga le konsula. Tu lou lava wa mention le awhionga le palusalu e whapo le lua po le awhionga fo I ia tofi lau. Ia po le awhionga fo I le suafa ia le malu. Na tilo iai le awhionga I le konsula ma whai ia tu lepo. O tō wapa I le ua whaonga aia. Wa matana manuva ele whaatuatua I le atua Samoa. Le porkalambe le nei ina ia whaamama a venga I le tau o le tutongi o fo mai whaapea fo I ma tongi fitinga. Mo Samoa lo alala I Samoa, ma Samoa e te tau o nā ngā waa e anga I mai I whafu. E whai e ia lātou tongi fitinga, ia ma tau tonga whaapitoa. Ea le nāna. Le ale tala ale to ino tu lepa. E le kia iei, lalo no mana onga, e mana o e whaaleanga, le petsi, whaaleanga, ta lepe, so lofa, so sofa, upu mana. So, o tau sisila la, iai. E so e lava e le to ino tu le pa. Se me whaaleanga ai se me le lei. The scheme that was passed in his tenure during his time 20 years ago, but was never mobilized. Was never put into practice. I say, woman found to la fonali atoto ali lopo fema ye tupe e fatino le mele. Ne foi la wole li wan fa mai. Ele se fe au le malo, ele ya le fa se fe au, o le o mana pasia le. Le tu la fono e fa ia le mata upule. Pasia tu le pa male chapipi to vai temi luas fu to sanga utuna ya tan me wala inga le fa nga yoi awa fu ele lo po fa fena fa ele lo pe fa pe I ona fa a mai lo le mar fasil na fa fe a se fu wata sanga a utele mai. A lea lava tutongi la utolu se la utala I tausanga umai whaima o saafanga. Ia, nā fo I tali lava ia le.
le fionga le te fono. Ele ai se tu fa maua. At some point, somehow, you will be sick. Ili teimi ele a o mai ai a se si mai fo ile tu ia te o ngase. Ia poro fa tamala fo I male tulanga. Oni fa la be lave tupu fa fo sei. Leo toe sfuma fa minuto na tale o le tulai. Ono tātou wo I tātou fa silsilanga ma sin tātou malo longa popo. Foi mai sa ili pe se avandoa. Ia mo le tātou uso le fionga. Ia tanga loa sua le suyo le tātou aurokapi liki le toa Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina, e pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawa I whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu, lua tolu. Tā lofa, o a ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o a fia John I le fulu, ai o lo o maua ana I le tino mangeso. O lea whatoa o fo I mai le whale talavai. Ma sa maua I le fsosoani mo nei wha awhita auli. O whamatalanga tā ua. E pei o manu anga I titi, e iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga I vai la au. E iai fo I le no fuanga mo tala noanga taitoa tasi. Pe amana o mia. O le whale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase. Ma whaatino e matui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua I whamtalanga o le whale talavai I le taupitonu. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga i atu le 5 fetala. Pe so te mai ungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe ama naumia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua ni whaola le pepe o kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o kirisimasi ia o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o teseba. O le a whaire se i le aso lavanana ili se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga i lunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota e mai lo fisa I le lua ono rua tasi 5 iwa tolu. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tau fou. Mai le punenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi ono valu whawhitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi mai batolu. Radio Samoa. Tasi mai batolu. Amo.
masi le lalo langina fa tali tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te fatali o a fea e sawai lauhani e kisi mai ma fa amanuia le kirisi masi ua tatangi mai longo le kirisi masi le lalo langina fa tali tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te fatali o a fea e sawai lauhani e kisi mai ma fa amanuia le kirisi masi le atua ua whana wai i le fale o manu o lu i tau te lelena mo o e mau tau taia e ia i le tau sanga fou se fa asino manga uma mo i tatou manuia le kirisi masi wala tau sanga fou le tamalea na valo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena le taualunga o le ne tausanga o Yesu o le pepe la fola fola Fia ia ma alleluia le tamalea na malo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena mo e ma ui le nei tausanga o Yesu o le pepe la fola fola le tua ua whana mai i le fale o manu o lu i tau te lelena o o e mau tau taia e ia i le tau sanga fo le fa asino manga uma mo i tatou manuia le kirisi masi vale tau sanga fau manuia le kirisi masi vale tau sanga fau manuia le kirisi masi vale tau sanga fau Vali vali, uani malu le tau afia, ina ua tua na ia tu o le lai, tau
mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le fale maliu a se alo le aturuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo oe, talo falava. O le tele o fese se inga ma le filima tautia o lo tele pe ai le vauso i tutono a inga nu umai kalesia. O le whetau i lea i vai no a seta e iai whanua matupe maisi mea totino. O le tele o wha me sinonga e whaasanga i le iata tau o ai ana ia mea totino. O le upumoni e le whaingo fia o na savali file mu e sele tangata loto maa. A wa ole vai sule ale te apolo e fia tele pe a tau e misa tangata i whanua, whale matupe, e musu tele le tangata i to ilalo i mea whapenei. Ai o fasilita a ua mo tātou uma, oi e ana nei mea uma o loo whamanuia i na aile o langa o le tangata. O le tala ia iopu e tau tātou te moa ai se tali manino. O iopu o le tangata mea tonu, whaamaoni maa lofa i lona tau lua, whaamaoni maa lofa i lana whanau, o se tangata tau le leia i te tonu le nuu. Aina ave e seina lona tamau ainga, i o loa, o lafu manu, o au auna, ai maise lana whanau. E whaapea na siri o na popoto ma lale leile a ai o iopu malona ainga. Na ave e seina me uma to e lava lo na ola, e na ola i le fuefu na matua i o le olanga siri o na to i lalo. Ai se ane tu mawai le wha moi iopu. Sa aita ea matua i le leanga istangata, le aise fetu, le aise whaavai, ma taulanga ina le tua maisi tangata i le ai. Ai sa whaapeane. Na o sau le lalolangi ma le lava, o te alu le tunga mau ma le lava. Ia vi ia pea le swafa ma malu o le tua soifua. Wa tau tino mai e iopu o whaamanuianga uma o le olanga o mea alofa uma mai le tua, o ia iana me uma, e pule fo i le tua i me uma. O le ata moni o le olanga, na tātou o mai le lava pe tātou tile o mai mani tupe pipi o tātou tino. O mea uma o lo tātou fia i le olanga nei, o whanua whale o mea uma lava o le tua lea. Wa au mai e iopu le whaataita inga mo tātou uma, o le fofoi fe se inga i mea tau tino o lo tātou umanuia ai i le lalolangi nei. O la tātou sāvavali ese pea pe a tupu mai ni pe fea, ai toe tu watu i le tua e ana mea uma na te whaia le whai unga. Tu i le tua na te whaia le whamesinonga a wae tonu lava ia. Talia Yesu i lo wanganga i lena yaso. Ma mana tua, e le lei ma oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali fo ilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Bala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua o na lua toru fitu o. Lua o na lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive, Manukau City. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. In this update, a suite of reforms to hold councils to account. The Local Government Act's being stripped of well-being requirements as part of Cabinet efforts to prioritise the basics. It will also benchmark performance with a yearly report on financial and delivery outcomes. Local Government Minister Simeon Brown says it will compare different councils. He says that could mean their rates, debt, spending, budgets and the state of their roads. This report will be released ahead of the next local council election to give ratepayers and residents clear information about their council's financial performance prior to going to the polls in October 2025. An unpleasant Christmas present for travellers in New Zealand these holidays. Stats NZ data shows domestic airfares rose nearly 11% in November on the month before. That's the highest increase since July of 2023. Aviation commentator Peter Clark says he believes airlines don't always have enough seats to meet demand, so capitalise on selling seats at the last minute for high prices. You can get your grabber seats earlier on, but you can't plan in the future 6 to 8 months out on a fare that you might need in a demand for a rugby game or a concert.
Right, long student visa processing times for education provider Te Pukenga is being put down to application types, numbers and the countries of origin. The Polytechnic told RNZ wait times means it's losing foreign enrolments. But Immigration New Zealand says a high percentage of students take the route of approval in principle. It's common in Sri Lanka, India and Nepal. It requires security before money is transferred and can add 2 weeks to the process. It confirms Te Pukenga's processing takes 7 weeks. That's compared with 4 at universities. Authorities say they are still unsure what put tourists staying at a Fiji resort into hospital. MFAD is telling travellers to be aware of the risks of drink spiking and alcohol poisoning. Fiji Tourism CEO Brent Hill says the 3 in hospital have been discharged. That's news. In sport, Kane Williamson has been dismissed for 156 after recording his 33rd Test century as New Zealand build an imposing lead over England on day 3 of the 3rd Test in Hamilton. A short time ago, the Black Caps were 376 for 6, a lead of 580 with Blundell and Phillips at the crease. Who knows and who cares? That's the message from boxer Miyamoto's trainer on the mystery surrounding the nature of the injury that caused Ellie Scotney to postpone their world title unification fight. Originally scheduled for October 27, the bout for the IBF and Ring Magazine belts is now set for January 25 in Nottingham. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o Kirisimasi ia o vatu maratolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu a Teseba o le a whaire se i le aso lavarana ili se furu le tai au. Wha mone mone whai tau manino a iainga i lunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nise whamtalanga Whaafsota e mai lo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tau safou. Mai le pulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le tau ngofio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Avia maua sosa, Omega ka, Diana lowing oa, Omega ka, Sabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. O le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole keisile Omega ka. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, po le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au whesoa soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha amalo si au, ma wha amanatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua lua, fa tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Beta Drive Doctors, i le taulanga wha tau i maangele, wha pia manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i ma tuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea ma tuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Foi ate oi
Ina ua ono minute o lewa te ai nei lei tu lai ono, e le ngā Gagaifo Faiva, i le nei fo i astro. Nai whatalu wha abito i lunga le tātou api o fōringa. Tātou Facebook page, o mai mō mai eile to tele, ia, whapea fo i le tātou YouTube channel. Wha mai le vaenga lea. Sei toi tu mai le tula fono lea o le fisiri ai. I lalo le tula fono ia inga o anga va ai ia pensione. O le ato tele tangata mātutua, o le amaua ni pensione, masalo o lo utina le tangata mua maua lana pensione. O lana citizen i lalo o le Western Samoa 7A Citizenship, born in 1947. O criteria e mawai le pensione superannuation. E te tau o na atoa tausanga whaatulanga ina e nofo ai New Zealand. O na whaato anga wa alea, toi sila iai lau tau komiti, ina ia iai se whainga, e whaingo fia ai o na maua, e o tātou tangata mātutua, o na maua whaamurianga tau se leni e fsosani tau singa o le sungal na ia nu utusani, ia lela utali atu whapenei. E ai vaengo le tula fono ele i uma o na au tala mai. Mai e te tau na iei se provision, whafonga lei, e tau na iei le provision, ina ia ui mangalo ai, le se fulu tausanga lea, o lo o iai nei. E iei le teimi whaatapulaa, e ato ai le se fulu tausanga o e nofo i New Zealand. Ia, a o iei lau sitiseni, o le maenga la leo tātou tangata ia ua, mua la tu sitiseni i, o stasi na o whinaunga lo whaatino nei le tātou komiti. Ina ia iai le provision, ma whaatangisi ai ia le Department of Internal Affairs whapena fo i le assessment e whaia le work and income support. E le te tau ai o na atoa se fulu tausanga, o le walewa na whaasala tātou e tangata nei, e New Zealand, le lau tu ina mai eima le tula fono tau na whaamatuu ia sitiseni o tangata Samoa. O lona winga, tātou whaatalitali, i le whinaunga leo lo whaatino nei, e iai ei le provision na. O le winga lo provision, o se vaenga o le tula fono, e whaamangalo ai. E tau ai, so, the provision of 10 years should be pardoned, o le winga le na whaamatalanga, e tau o na whaamatuu ese, leanga atu o le whesau. Ia no winga tātou whaatalitali nei, mō leisi se fulu tausanga e umia ai. Ia na o lunga tai se lau tausanga o tātou tangata lena whaamia ina nei le vaenga lea. Ai, awane i avea le mea lea, ma vaenga e whaatapu la ai lo tau woloa. O tau ia lewa, o manuia ia sitserio nai o tau mātua. Ave pea lava lau tau tātusanga. Whai le tātusanga le teimile nei, mō le pensione a le tamā ma le tina matua. O le ala le tala e a mai e le vaenga lea. E le work and income support, po le pension vaenga e la tau te calculatina ia ma whaatulanga ia po le pefia le tupe o le pensione a le tina ma le tamā e maua. I le teimi lea. Ia, o na tātou tala doa i fwela ia le sisi teimi. Ai wana i tau fi ai le o e whaatino loa le apalai ina o le pensione. Le si tangata lea o le usea so lo sambi ve mai. Mātango fil proklame ai misel whaaso e winga le sitiseni. E le marmulama le vaenga lae ona ua tumu i manatu ma mawhauwhaunga leanga. E toi o so whai e le whainga malo le lua fe lusful lima. Ona o lea ua lata le palota. Amu ia lau sunga li se vele ata ua walawina lau sunga elements tau ngā luenga te tele o Samoa. Mō le au mai o le waa e avatu i Samoa. Ioi, e whafonga la i le saunoanga le. O le maa loo whaapitoa le fionga i le tātou minister o waa ma wafu ma lai valele. E toi pai lau tana le mata upule au tau sila i ma whaafonga i le vai aso na sei ma vai atu nei. Wa matua i ma a loto tangata i lau whaatala no ina o le fionga i le Minster. Tasi al tala le Minster, it's my airport. That's my airport. Well, Minster, o la umalai valili.
O la sa o le minsta. Ua whaalidi atu le minsta la uli. A la sa o le tala le minsta. Ewa aila le whio soi mai. Fono toe ma o tou ma i la tou. Ua whip mutua i whiita. Ua lili vau di fo. Ua whai mai le minsta. Ua tau sile whia fo i olo ele a e se whiti. E whai maalie mai ata la olo. Ia ai tu tui mai la vai risi tu. Tui mai a i toi ati atu tu o le spatua. Pe o le foko o le whai fo lele. O ngā sola la i le whai. Ala ua mau i le foko i le papaku. Ia le nā. Ma fau i tala. Ma sau noanga ma le whauinga ina o upu o le minsta. Wa vai lei. Wa mau tau paso. Ua kou paso ai le whainga le minsta, mana upu na lafo mai. Hey, wait a minute, that's my airport. O la umalai valele. Ia le sau, e pule le minsta, o a mea umo e whaatina nuna e pule le minsta. Pule le minsta, po feme, wa foi la le na whai nei, le malai valele, he fau lea. O no le taimi o le tātou fonta, e le lopo fea, o le ave valele pakai. A le foi na mawai tupea, ale malai valele. The parking space. The flying space. Vai la ele me le mar malamba ye o to bosso. Fa popo avo le mai. Ma vele ma fo formis kam fe o lang malai valele. Ele na, o la ele ai to upu. To te le ma fai le minsta, ele winga, ma le fa winga ina. O lana saunanga. Mana upu, ia. Ele me tau le na tau ona tilo iai. Ia le whala o tau feita no fa Melminster o ola malo whaalolungia. Se wabat, nu utusani, Severe, can you find out what are the Western Samoan 7A citizenship recipients' entitlements as of today's criteria? They have to live in New Zealand for a number of years, depends on the age. Oi whafunga mai nu utusani. Oi SML tātou sitseni lea na whainei. SML tātou sitseni lea na whainei. E te tau, ioi, e le taimi, e le step down period o lai whatulanga mai i lea fo i le Department of Internal Affairs. Ai, o lea ele I uma mai ona au tala mai ia le tulafono. Because it's not fair. You know, when we've been, wrongly assessed in the first place because we were never given the opportunity and the right as citizens of the British Commonwealth. We are British subjects. O no winga, ele toe te tau o na toe whaasalaina I tātou. I se isi se fulu tau sanga e tau whiowhia, e manofo I nei I New Zealand, se I vanga nā. Ua iai se tulafono, a special provision for these recipients and to their entitlements. Ele nā nu, si whaasolo tualanga leo te whiwhi e tali atu iai la tau I olo o wala au mai. Leisi vaenga lea, wha malolo tau tua tunu umale tau, whaftai le sungule atu mole tau longo, wale nofo malmlamba mo nai o tātou tangata, ia sa, whaftai Pula Schmidt, ia pe o le tali atu le nā, mo I la tau, o lo o, le mawhai lava ma le mautonu, I le o to iata se montafa, wha mulmole, siri atu lava, wha mulmole pe, wha pe whea, o stangata na ova I nei, o na aso, lea ua toialu I Samoa. Siri lava mulmole, ono o le fia malama lama. E ta lia lava I le whainga o le sit seni lea, ua whai ae na whanau I le fast fulu ono tausanga.
pe iai se wha le tonu o ana mea pe a whai, wha mo leai, o le melana tipoti a whapena tipoti atu stangata i nei, a lewa mai al tu la fono lea, ai a whai na soifua le tangata le tausanga a whiwsa lau whaono, a whiwsa lau whaono, o lono winga, o lai entitled e toe a talo sanga i lalo ole tu la fono folo e nei mauna tutunga lua whelusu malfa, the New Zealand Citizenship Act, Western Samoa, 1982-2024. Yo, ile ai ase me e whaingatapa a whapea o pe whai. Yo, a wane i whewhe i le mea na tupu mua ina ua le whetaui ia pa ua overfo i aso le tangata. Na toi ti poti la ia le Samoa, a o le mau atu, e anga wa alanga o ia na whanau, i le awhiw se lau fast food mare ono, o le i tonu, o le vai tausanga ia. O e whai, a to iata se mun tafa, a ngā i e whai le pepa, pe a whai o le tamaa, po le tinale o oe. Aia, lino solusi whatalu whatu malo, so i fua i a tautou malava o tātou pa anga tō tino, o lo o lunga o le tātou api o fōringa, whapena fo ma le tātou YouTube channel whamulmole. All I ask of you, press the like button, share our program, leave us a comment. I love reading your comments and answering back to you. Ina ia whamamlama whamanino ai ia vaenga ia. Se toi mane tasi a pe i nisi a tātou Tahiri, o Sifu Munria, Nia, God bless, Waftai, Nora Swalga, o Makelita, Tahiri, Talofa Levea. Whalonga tu nei Mangry Bridge, Talofa li Tahiri, lelei, o Nonoa Te Pora Tavita, ia whapena fui alo uso ia so alo, a wha leutele, alo le Sifu Munria, ia whatarofa foi lau sunga le whiwhi au tālai. O le tasi le whiwhi au tālai i ta whao vale Yesu. Ia, talo whatu foi i le tuawhine a mata. Ia mata, mau to uma o loo whaalongolongo mai ina i le pitano u i mangele. O i le isi vanga lea, whamole lava Tase Alipapa, Pama Tomanongi, is watching you from where? Talofatu, te oe, mauto uma. Lei. Se I toe. Tui whora tati le taupulele leo te wawaete. Lua te lea te lifi. Ravea, o le vaenga nā e whetau iai le tala tu le epa whaftai. O le au susu i le pongisā makeke matailunga. O ia wene ie a vito. O marila tala noa le matau pulea sa ma whasoa I fo ima le fionga le teitei fono. Okay, we're done. Oi talo fasina Lennox from Alaska, Mountain Range, and Anchorage. O to umalava na lo mai mo mai Alaska vatalo fatu ya te oe Kasiano Sanele. Please press the like button, share our program, and share and share and share and leave a comment. I love reading your comments too. Ile tatou toi fo I mai ia ele vaenga lea. Ile health scheme lea ma le polo kiti lea o tu ina mai na pasia I le lua fema le lima. Ai le ise mea le malo na whai iai. A o le temitonu ale o le whai ai. A o mara pasi lua fema le lima, o lua fema le ono, na te ena ai le toe whawhawine o le kon kalate. Ale sunga ia pari I panoa ta vita moala. Ma o le ala tonu lava le na lai ona le wha wina. A wai le sisi, e maa malama le whaingon mea, la na matua I sao no sao mea pari. Niwa, sao no sao me lava pari. Lana tala. E le mawhai ona rote sisi. Le anga le sisi e iso na maa anga I le wha atino ina.
ma le tapena ina o le tulafono na pasia uma ma malama le iai tangata le ai ina ua le whaawawina le konkalate a papali i le luafe ma le ono na pussycat nofo mai lo i nane mea nofo mai lava i nasi o mai le lua se fulu tausanga le ala o mai lo ia le fast tilo i mata upu mai o se tasi leo vaengo le napa tau na vava ai ia panoa fatasi ai ma le vaenga faufai ma le fatutua le tua Samoa ua tasi e ta tau o na toe la langa mo le manuia o Samoa a toa mo ata yao maisi tupulanga e fai mai fast food fa miliona ile tausanga it generates lava throughout the year ai amata mea compulsory lona winga wa umana faili tu la fono e tipi ai ia le vaenga lea tangata o latu saufanga i le 3% ma le 3% e tutongi mai ele fale whainga aluenga o loonga lue ai le tangata whai saufanga lea ma na ia le whaatamo enga mai a whaila e tolus fulu wafe tangata whai saufanga la o loo iai le teimile nei i te tonu polisiri e tu fo ilea na ta alo i whainu mera ia tolus fulu wafe tangata whai saufanga compulsory tipi mai le lato tolus e lau le tausanga o na maua la ia leo le iwa miliona i le tausanga iwa miliona le na a whapea la o le 10% o tangata Samoa o lo iai nei e lua se lau wafe o le 10% o lātou tangata whaalangolango mai i le tangata whaingaruanga so dependent people lono winga lo whanau o le tangata whaisawhanga tipi lau tolu se lau tā lai le tausanga. Mau tangata ia dependent ia te oe. Lono inga unu tamaiti la iti laloande o le sfulu valpo laloande o le lusfulu tasi tausanga. O na wha ila ia leo tangata. O le wha tangata lina. Wha tele la ia lea. I le wha tangata na wha tele la ia lea. I le lua se lau. Lua se lau tā la le tangata lea i laloi for sfulu. O lusu tasi tausanga. E mauai, le ono se lau wafe i le tausanga, a wha tele sfulu valu wafe, sfulu valu miliona, wha popo e male iwa miliona leana ave ese mai i tangata i tolu, i eta i lua se lau tala. Mau leo lusu fitu miliona. Tolu se fulu miliona, iwa se lau, wha popo e male sfulu tolu miliona lima se lau. Ona moa la ia lea, o le wha se fulu ma le wha, lima se lau. Ile tausanga. That's how the money is generated through the 30,000 members, compulsory members of the NPF, plus le valu miliona mai le ACC. Te lele tupe mwhaiona. Fatino inga wenga bantua foi ora fsil mo moale na ele fionga le tsunga le palitele e lava se tupe fatino ni mele tau no lo palit io e lava ferme a mai le tupe le ia fa senga mai lola ele fatino ino o awala mfaiona generate ia le fast food farm miliona I tausanga uma Alfsila le na fsili e tu lepa. Fa fela pe au le ma ya le tipi ya lau tolu se lau. I tau sanga uma. Molo se fulu tau sanga. O fa fonga i le mita apule na. Se fulu tau sanga. Fa tele le tolu se lau. Ia tolu wafele na. Fa mai le saunuanga pari i ona. Ia le plan ma le regulation po le policy lea. E te le mafau fa pena. O le mele fa ingo o le matua selfish lava o le tangata.
E le ai seisi e tū wha maunga. A whai fo i lai te le mai. Ia tū wa mai seisi o lau whanau. Nā lai o. Whambai te rini bā, a ma bāma. Pa mai whamorsa veo lau tina ua valus furu ono tausanga. E le toi mawhai, ona toi malanga mai. O le ala le mea e whai. Pe wha wau pea le tāru sanga, pe le ai. Whai le tāru sanga a lau tina i Samoa. Io, a whai o lau tina la i Samoa, whai lana tāru sanga i Samoa. Po e lo nata, ave o nata e lua, vai le pepa whai poipo, vai lona pepa whanau, ia po le pepa whanau fo e o le tamao le ainga, ia ma ave lona tus folau, pe e tuai al tus folau, e te tau na ave uma original documents. O maua mai Trini, po Trina, ia le tala le na, al sunga le pari tele, o tōsi sile ei. Tuli pari, lesi pari, sunga le pari, sa pulo i whamsinonga. Le whaao le whamsinonga. Le whaatumtumunga le nā. Nā matua i tuli whaatata i le ala e tulepa. Male minsta o ngā ruenga. Male minsta o whamsinonga. Whaatasi ai, ia male pulenga le pisasi. Pacific, Public Service Commission. Nāle mena tupu, toi whaafo i atu papali i taimale langi a whele i lona tofinga. Tō wawa ai e le mau popo o lo i ai, tasi lea matanga ruenga, wa leva na tala lau tasi, maso sofa i lea wala. Ia lea voina tuli la ia lea mwha malolo le si pari lea. Le sunga ia ta vita moala. Nāle me o whai. Toi whaafo i atu langa iai to mai whaapitoa o tangata nei. Nena nā ginga nei le whaatalanroanga fo i o le sunga ia pano. Le sunga ia pari. Koi sau le lei atu le epa whai i le konsula. Lea olo se ei nei. Tu lau lava lau fionga le konsula. Mo fatu le konsula. Le o tau sisila na o tau la langa i lunga e. E le fatu tu e le tua Samoa o tas. Le policy lea na o tau pasi e le lua afe ma le lima. Le o tau la langa i lunga. A le o tau se ei ai ma le sunga le pali i pa noa sa iai le tusi ia ma le pasi o le tu la fono lea. Tu sa lei ale mea nei. Ma le mātala noanga fo lea e masani no tō whaafonga iai. Ma la uo, la umalo ma le paanga tō tino le Radio Samoa. Le sunga ia Matt Luatua. E pei o le whainga o le mea le life insurance. E mumusu tātou e whaia tātou life insurance. Leanga tātou te mana na o. Ia vavena matua le tātou policy, matala mai tua, mawha o ngā, ma tātou wawa ai a o tātou whiola. Lālare mele tupu mai. This guy wants to bake his cake and eat his own cake. He doesn't want to share it. He doesn't want to share with his wife, his children, his grandchildren, and everybody else. He wants the policy to mature and being able to withdraw that policy and the monetary benefits and use it himself, not anyone else, not his children and grandchildren or any other member of his family. Lea ua wavala mai I le meo le manatu whapito. Tala whale nai le ona mumusu o tātou tangata. Ona tātou te le tilo tilo mo atai au. E tau mumusu e whai nei me o meo policies o meo insure, life insure. A le tala no mai le tulafono le ana pasia.
Ina ia mawhai o na fsoswani, wha mā avenga, wha tau ngofie, le tau o tonga fitinga wha fo mai. Mō lou soifua maloloina. Wha tasi ai. Ma le au mai o tangata I whafu. A o le taunu unga atoa o le fina ngalo o le teitei whono. Ma le kapeneta. E ai se tae au e la o tuaifo mai specialist whaapitoa mai whafo mō tonga fitinga po tau tonga. And build a hospital that is international standards and the state of the art building. Ma ia matuai whaato tonga I masini uma. E ala iora mai o tātou tangata I whafo. O te matua I o wafo. O te matua I o wafo. Ise toia ina wa leva lana tautua. Malona mana malama lele I mea nei. E tā ua ilo tātou wola osi osi tau langa mo isi. Maola mo isi tangata. Ale ua musu e whaile mea lea. Musu. A o iana pasi al turafono. Musu e banui ai nisi tangata ele mea lea. So you see, the grumpy, selfish old man. Ya nan tala no mai ai le fionga le konsula tulou, whaongai no le truffle konsula. Peo na tā ua māginga mai, le whamtalanga, ale sunga e pari. Sau tu le pa whai atu le konsula. Ina ua whaifo le konsula, tanga ia nilua, walanga langa mai le fast. Ia le whaatino ino le policy, le o se mea le leima, se mea tatau. Ala tala tu epa. Le ai. Mako manga kwa whaaleanga le mea lea. A whaafeana whaaleanga. O lo whai mo luma na I o Samoa. Fia tangata ua maali liu le luas fultau sanga na pasi ai lea tula fono. Compulsory. Not voluntarily. E mea e whaonga ai a tatau o tangata I mea e pui pui e il tula fono ai a tatau nā tangata. Ina ia tasi le manatu, tasi le mawhauwhau, tasi le tātou a venga e tau soa whatasi. Ia manuia ai tangata umbo le tunu ma isi au ngā tupulanga mo a tai ao. Maalua. Once we laid the foundation for this policy to grow, it is a must health care scheme. O te loe le se mea whaingofie le amatanga. But if it becomes law, now it is law. It's just a matter of time of when are we going to implement, monitor the system. Oko kai se mana ia. E te alu I le tuunga mau au e loa. O ele stangata na e tape na ina. Le lumana I manuia leo Samoa mo anta iau. And it seems like people are attacking, and there are only two people attacking the scheme. Na ole ala. Ma papastui. Oh, ko aleanga me le se la ko fa le kaunga. Taunga tu lo to 40 for tangata. A tu le loto 40 for tangata le se me mafai na fight. Because there's no law to protect the integrity of this policy where everyone should be compulsory agreed to it. Tato mali e tasi e whaile mea. Pui pui e lalo tu la fono mo le manuia o lau tele. The whole idea is to stop the scheme from taking people out of the country for treatment purposes and special operations.
Ale me tauna whai, o le au mai o fō mai. Ia matua whātū, se fō mai, state of the art. Accommodated with the newest technology and equipments and specialists. Fō mai whapitoa. Ia le nala ia. A tālu fo i te Samoa, a tano fo i whafo. E mwhai fo i ana tālu ta i te ia whaila ta donation le nai le tausanga. A o tau sila foila i ai ele malo si anga o le tula fono lea. Mo le soifua maloloina. The Healthcare Insurance, Medical Insurance Scheme. Tu sape te le no fo mau i New Zealand po Australia. Ai a o lava ina e ngase i Samoa. E mawhai ana au mai o i le scheme le na. Whai ana au mai o le scheme le na. A wafoi. O leo entitled i lau tolu se lau tā lama lau contribution le your yearly annual contribution. That medical insurance scheme is also very powerful than the citizenship or the permanent residence or even the passport. E pau atu. E mai ia oe. Sape te le seni le atunu. Ai to tongi lava le insurance. Me tā wole na, ina e mwhai ona manatua e tātou. Tau mo whainga le malo, ina ia whaingo fi. Ma ia tātia se tula whono, e pui ai le saunga le mū. Ma le whetalo loa i o le atunu upea o ina si ingase. So instead of us going to see the doctors will come to see us. And likewise, in terms of living in Samoa and going to see an independent private practice or doctor. Yeah. Ai foi uma personal contribution. Valus full percent le Medicare insurance. Luas full percent ale tangata individual. At least something that we start from somewhere. Ah, yeah. Beta wole na. Se to siaki voape mo yo le tambalo. Ai ole a tātou wō ile malolonga. Fo i mai. Ia, ona whai lea le tātou talamuni muri. Ia, a wā fo i le Gagaifo o Faiva o Samoa. Ele nei aso ngā fua. Six, 5, 1.
Ilo na suapa, tato bibi atu yele ali, ai soli para ila lo ole
soli se soli, tu hai soli soli se soli, soli ma tu hai soli, tu hai soli soli se soli, tu hai soli la loro figli. Ja, toi whatalo whai a te oele. Sful minute muli. Nga be whai amma kāre pesi. Ina ia mawailo fia mālai o whonga lunga le ala tele. Patato o ai momoli o i le tau whale o le sunga ia sau. Seu si uwhanua. Le a tau waveino le ngā luenga se ia pa ia le itu la sfulu le poa na nei. Ja, ai. O le... Ma ta upu le pisa e nei le leo se tala wha o popo le tupe. E te ilo polo kiki le whai nei e le a fo e le wha tutu e le tua sa mo uatasi. O le matua ma kau ki ala wa. Matua i leanga i ulu o tangata i. Wa lu tu le epa lu li mongi mga mai. O le hale me le whai. Ai tau te sila fia le lei, o la lava i ai le whautanga i le malo. La tau te ilo le lei le teimi, ia, e whamatu umai ei le ripoti o le surplus, o le tala whaupopo o le tupe. Ia, asua tai au, usuia le whono e tia whau. Ia, o te lola whamarmalama mai ai le fionga le tumai tai parimia. Ia, ma le officer fo i o le whono. Ia le mea le anga i ai, ia le teimi e whai e le tala wha au popo le tupe. A wa o tai au. Ia, o le a wha whonga i le atunu. O ani teunga o le a au mai e tusa ai ma tula whono o whainga palota. Ioi, tai au la usi e le wha whonga. Ia, ma wha pena fo i o na sila le atunu. Ia ma wha whonga le atunu. I tau alumanga. Leo po le whono muli a leo fo i tai au. Ai awane ngalo ia te oe. Le tātou whamoe. Ia o lea songa fu o le vaso leo. Tu se whapede i lea songa fu o le vaso leo. Ua kako ngā pā i nā. E le maota o Samoa. O le tau mawhitanga. Ma le loto whawhitai. A le whono fawfautua o Samoa. Ia mana pa anga. Whamawai atu ai le kilisimas, whairoi le kilisimas, ia ai whamawai atu ai. E le tausanga tu ai. Lua whelua sfuma le wha. O an whatia, ia, tātou te le toi mana tua ia mea. Ai aune ngalo ia te oe. O le tātou numera le maua ilau ticket, o lua, tasi, fitu o fitu, iwa lua. Lua, tasi, fitu o fitu,
iva lua o fo no le sa utikin ma fa se mai la ia le a vala au le fionga le te fono ya to filau te standing o le fono fo tua Samoa. All you can eat and all you can drink. Beautiful music of the night. Fa fia fa bitole ya to sa vermo oi lo fio mai. Ia mana pa anga mana wo pepese I le lava po. Alo le na ai le mau te fono I sau ticket vala mai le ya to sa ver. Ele all watasi lua iva fa fitu iva lua fitu. Ona tawalunga atu ai lea o le tātou wha moe le so. Ia, matoe wha manuia atu ai ina ua papai lima o le fionga ia masoe tā uli Iosefa I lona Citizenship New Zealand. Ia, ina ua mai a tātou whinaunga sa whaia nei. Ia, ma le pāle mene o New Zealand. Lea ua toi whafoi mai ai le tātou Citizenship. Lua, whaamaduia atu I le tamai atu I maunga Iosefa. Tui mawalunga Iosefa. Ia, ma le wharetua. Congratulations, ma whaamalo atu. Ia te utou. Ua papai o utou au le Citizenship. Whapena fo le tina ia Mrs. Fuimono. Tupua. Ia, whaftai le tua le whaua. Mai ona tātou talanoa ma whaalawi loa fo I le atunu. Le whaamrianga o le kilisi masi. Ia le mea lofo le nao le kilisi masi. Ia whaftai fo I le whanau le uso ia vaisingano. Tua fine ia Erolini. Ia whapea fo I le tumaitai o Fortino. Ia mautou umalava. Ia safso sani nai utou tama. I le whaatino ino le whaamboe moe. Lea ua mawai le mea lofa kilisi. Masi whapena fo I le tumaitai o tāwhaonga. Tupua. Ia masiona tina ia Mrs. Fuimono Tupua. Ia mo le nafo I mea lofa kilisi. Masi ua maua. Ai tātou tālia lupe o maunu. E le whaatino ina. O se tula fono e mawhai. O na vave tala ai ia pensiona. Ia po superannuation. Ina ia wana I tātou toi whaatalitali le nāsfulu tau sanga. And I think this should be a special provision to pardon whatever the time frame is to be entitled to your pension or your superannuation. Ai tātou talo le tua. Na ia whaamatanga tanga I le anganga pa ia mamusuia I la toa o le au whaitula fono. Ina ia mwhai ona o mai lea whaamrianga. Lewa na tātou tali ngā. A lewa to a mai tātou Citizenship. Ia tau fo o na whaamatu ose ai. Wale ase umi po le lima po le sifuru tau sanga lea o lo ia ile tula fono le nā mo I tātou uma. Ai maisena I o tātou mātua. Ia le tala le nā. E winga I le tala o le tupe whaapopo. Hold your horse. Da fiofi mai lau sol fanua. E pule le malo. O le vana au tau fia fono. Ai le local falfongo le lavanga kafe le fongo lang uma whakaki. Mai ka le ngaluenga le fongo. Manuia le atuno. Wia ngaluenga. O le a whengai ma le au sifupo. Ia whapefo I lunga o le ala tele ina ia. Pui lau sango le mu. A mangalo se leo. Le ia tau se bea. Se yuli. Le ulua ia le I tātou whenua I le aso a tae au le Gagaifo o Faiva masisi o le whapoponga. Le mafutanga o le mahu O e mana tua maita O tu mawita I lo fatu